Dalila Dragović šokirala je noćas naciju kada je dopustila Filipu Caru da legne pored nje nakon svih uvreda koje je uputio, fizičkih nasrtaja i prevara. Dok je nekoliko stotina puta rekla da mu više nikada neće oprostiti jer ju je prevario sa Anom Jovanović, Dalila je poklekla ponovo. Nakon burne svađe u dnevnom boravku, gde je Filip prebacivao to što je izazovno igrala u toku dana pored bazena i, kako je kazao, vrckala dupetom. On je nonšalantno legao kod nje u krevet. Dalila ga je raspoloženo dočekala, ogovarajući mu Anu, za koju mu je rekla da ga je prodala za 10.000 dinara i 2 guarane. Njih dvoje su prisno razgovarali, a u jednom trenutku su se pokrili jorganom preko glave.